thirin tha ni somni August ni somni sang ni somni paruk ninga ni kan lo thleng vele tareng maya khovel thu thar langsa then khate kan han lor vele donani tuntuma hian kho chhak lam in do na buaina hei kumnga zet buaina ommek in do na ral tuam hanga anin beiton mek na chungchang hi kan han soi tam deuh hlek dona chumi ma in thulian tham tak tak Gulf bial lamate Israel lamate pon oma chung te po chu han puan masak lok kan han tumanga o nimin tlai lam khan kan puang to a UAE lama Iranin ballistic missile panni akap ni in UAE khan an pu'a Iran chuan an phaviau thung tuipuya kan ka thlak sakani an ballistic missile panni kan ka thlak sakani ti in UAE lam chuan an soi he thil thlenga wang hian UAE le Iran in kara buruk tang taka meka UAE chuan Iran nena an sum don ton na economy lama an malak na lian tak chu an ti top ri nia soyani United Arab Emirates le UAE hi sum don na huang chunga partner lian tak an ni ve a Iran ina rampo na sum don na akal puina sum don na huang chunga in rem na nei puizinga chuan UAE a malak na hi lian ber dot tu ani chutiang ani lai chuan Iranin UAE ballistic missile pani manga abei nia soi ani mek lai hian UAE lam chuan Iran nenan sum don ton na anti to play lok vek nia soi ani Middle East Gulf bial buena awangin US Iran in kar in beiton na te an chuak thina tuna chuanin ral thuam manga in chan ton na boru kan re ria chuti lai chuan hei chiang zokin US sipai in bei na achu alaya thi le liam zat thi anon puang chuaka US service member liam buena achu atanga vo in thlenga liam zat zasari somngan kaya US sipai som pariat thi in zasari le somnga pasari hi liam hanni thu an puangani o Israel lam hi han puan chun zom lokila Israeli airstrike killed 9 Palestinian at Gaza police station ti in Gaza medics te chuan an soya Israel lam news te chuanin at least 10 killed in Gaza airstrike that Israel says target Hamas commander ti in an puang ve thung amzia chuanin indona chuan apuang tu zir hian thil hi danglam ve thina Israel hi chuanin Hamas commander Gaza a Borok ral thuam manga bei puyan thlak na Gaza commander an targeta heta hin mi soman thi ti in Israel lam news te chuan an puang ani engponi se Gaza a medical official tena an puan hi han ngai thlak chun zomila Israel in Palestinian police station ral thuam mangena kapa fighter jet atanga missile ka chuam mangena beya heta hian mi somset an thi ni in Reuters chuan a puanga US palai drama mark pa Jer Krusnerina helai bielatlo atranga ni nuwa hebeina hi Israel hena kalpui Gaza medics le police tenan soidanin hebeina hian officer engemozat anthi ni in an puanga Hamas intel khom pol chunga an ministry a mi poimo tak tak an headquarters sa municipal police te thizinga hian an tel ni in Reuters chuan a puang mi som panga chuang zet an hliam bokani Al Jazeera ina puandan chuan thizinga pariat te hi Hamas top level officer an ni a chutui lai ro chuanin mei chanau pangkum som pathum mi po thizinga hian atel thung Israel military ina thu chuan siam dan thung chuan hebe puithla nei Hamas ho an commander thiama an lu chuana chutiang Hamas mi le sa beina ani thu Israel chuan an soi thung ani helai police station hi Hamas commander hian tomna na manga Hamas mi le sa te hian hun ma atanan mangani Israel si paite laga be pui thlak tura in buat sai me kan ni ti in Israel lam chuan be pui an thlak chan an soi ani nilai ni po khan nu seirat refugee camp central Gaza aran pa in Israel chuan be pui thlana dang akal pui boka heta hian Palestinian pakhata thi ni in Gaza medics te chuan an soi Israel lam puan dan hi han ngai thlak chun zom leila Reuters ina puan dan en kani nang deuh thok thauna chungin Israel indo thlona be pui thlak na Gaza Stripa lian tham takin nimin lam khana thlenga heta hian a lo bera som man thia som panga ai tam hliamanom thu Israel lam po hian an puanga ni be pui thlak na masa ber hi central Gaza anu seirat ke mani in Hamas company commander chu an target berania ani hi October ni sari sang nile som ni pathuma Israel be pui thlana ra phlak taka mo phurtu te zinga mi kha ani Palestinian media nan report danin mi pakhat motorcycle a achuang lai chu
he beina wang hian athibok nia soi ania dar kar chan ve aliam nuwa be puithla na dang Israel fighter jet te chuan an kalpui le a Gaza city a police station missile mangina kapa heta hian mi thahnem tak an thia chungzinga chuan ni china kan puan tak naupang kumsom pathum mai chano pangkum som pathum mi pokha thizinga hian atela heta hian som panga chuang an hliam bokani tin Palestinian media chuan an puang bokani kha he Israel ina police station aka a an target ber chu Hamas commander le Hamas operative member thahnem tak an ni thu Israel chuan a puanga helai police station hi Hamas ten an mangtang kai nia soyani civil police station ni ma sela Hamas ta hian mun ma atanan manga Israel sipai te laga be puithlan thar kal puina hatana ruwa manna siamnan inbua seinan an manga ni tisu Israel am soidana ni tun naya Hamas member engamozat helai police station a hian an oma a group te an omnia soyani a chu Israel sipai Gaza sipai lain kul mek te laka be puithla kan tumna le chu tianga in bua senan kalpui lai mekin Israel chuan helai police station hi beita ania soi ani preemptive strike ti hi Israel hian kalpui dan ani a mel machet ma lo chet khalang hi kha nimin tlai apok an puan kha Syria a airbase pakhat chu Israel khan an beya khalai airbase kha Syria ram kumsom ni don lai lo kai ruai to tu tun haya thi tura chung thuan rel tak basara la sa ta hun la ya airbase poimo tak mai ani a khalai airbase luive to taka khan Turkey sipai te an ron in choplu dona Turkey sipai te deploy turan ni Israel ina an soidani na mapon Turkey chuan hril towa helai Israel ram rimaya hian ron in choplo turin Israel Syria inkar boruak atial theidon helai rambial boruak ati buai theidona ati sosang theidona chuwangin ron in rol lo tur le ron in deploy lo turin sipai ron da lo turin Israel hian Turkey lama hriatir ama ero chu nom zia nei lova deployment hi ti hlotlin ani don ya alanta ka wang khan Israeli fighter jet 10 helai Syria a airbase hian bom setani chu nimin tlai khan kan puan kha ania preemptive strike anti mel machet ma lo chet khal ang hi Israel hi chona ti dan fo ane tuna Israel in Gaza a police station a beina hian Hamas member thanem tak an nia soi ani a Popular Resistance Committee terror organization te helai hmana nom lai nia soi ani bokani Hamas thupuang tu Hazem Khasem chuan he bene hi andem tak zet thu le ceasefire dan bo chet na chiang takani ati Khasem chuan US President Donald Trump a vote of peace hei hian amo phurani helaya Gaza a malak na lo cham zia hei hian a puang chuakani tin Hamas thu puang tu chuan Israel chet na adem thu asoi nilani khan Israel fighter jet be puithlak na hun danga kalpui ani bokadetli Israeli airstrike Gaza chuan kalpui ani le a khata khan Hamas commander meeting lai Israel khana be ania Hamas commander le elite operative Gaza City meeting an nei lai ni Israeli fighter jet te hian be puan thlak nana khata khan mi paruklai Hamas member paruklai thi in som palian lo hliam to bokani Israel sipai ten an soidanin tholeni pokhan tuipui kam khua Gaza a tuipui kam khua mun pakhata Israel chon be pui thlak boka heta hian Hamas commander chu target ni bokin Hamas a Nukba force commander le member dangte Israeli fighter jet te hian an target boka heta hian engamoza thi le hliamanom bokani tun haya Israel chuan Gaza a Hamas laka be pui thlak na akal pui be pui thlak na anei thin choti pung ni ina langa Gaza siam that le din thar le tura Donald Trump na adin Gaza peace boat in malak na lian tak kalpuin Hamas te hian ral thuman tung tura ni ti te kha Jer Krusner pon Hamas lal tun haya rampona akoma po khanin Jer Krusner media te chuanin Hamas hian ral thuam tun an remti ti khana soyamaro su chumi tangani nialiam no Israelin heti hian be pui thlak na thar akal pui le ta ania IDF in thu chuan siam danin nimin lama be puan thlak na hian beit la hi battalion a Nukba force commander palite Israel hin an da thapokani IDF in an soidanin ni laini khan IDF chuan Hamas lein hnuai kong Hamas tunnel pani ngot anti chet sak
helai tanel hi belkhomin kilometer ni borvel zeta thui ni soi ani a Israeli fighter zeta hian an bom sia a then khat an char boka lu theilawin an siam bok ne soi ani IDF yan tun haya Central Gaza le Southern Gaza te Hamas le noi kong tanel engemaw zat an hu chuak le a heta hian Israel beina hatana poimo angchi ral thuam te le mun ma Hamas te hian an nei ni soi ani o Russia Ukraine lama han lu tila hei kumnga zet indonan kalpuita atun hnai a hianin Russia Ukraine in kara in beiton na hi alian chho viau maya boro ka so sang thar le viau vani kha darkar somsari panikal ta chunga Ukraine drone chet na pokha pui takania drone zariat chuang zet Russia ram chunga an ka plut te renga pui takani an drone ka lu zinga khan UK drone siam te atel nuk to maya Russia lom lo viau maya Russia le UK in kara borok tang tak asiam ani kha Londona Russia embassy chuanin UK siam drone thanem tak Russia beinan khan man telania chuwangin UK laka hian chanlet na kan pedon ani UK hian mana telangai ni tin Russia lam khan UK laman ron vo nge ania maro chu vo in ni thleng chuan eng chanlet na ma Russia chun UK Britain laka hian ala kalpui chuang lova engponi se Russia Ukraine in beina thar han ngai thlak chun zomila at least 6 killing Russian air attack on Ukraine ti hi Al Jazeera hian arun puanga Russia borok beina borok ral thuam beina wangin Ukraine alo berap mi paruk thian om chungchang hi han ngai thlak chun zom te Russia beina thar bera hianin Ukraine mi paruk thin mi som pan hi chuang hliam anom ni in authority thunei tulam chuan an soya Russia drone te Ukraine be pui thlakin an thlok luta bus frontline khopui ralmatong khopui Kherson a chuan bus pakhat Russia drone chona kap chhia a heta hian mi pali an thingala midang pali na takin an hliam boka Kherson BL Governor Oleksandr Prokudin chuan hemi chungchang a hian update a siam ani hebeina hi nimin jing daret le minute somnga vela thleng kha ani a helai bus a chuang hian thi a abak zong hi hliam vek an ni boka Telegram application and post anin Prokudin chuan hliam te hi rang taka damdoina phuran ni thua soi thlak ron post ngalin bus hi a chene viova bus hi a chene viau maya a kang na sa viau ti a thlaka chuan a hmu the bokani Russia sipai te hian helai Kherson ralmatong khopui hi regular takin an be thin an be de orang mai ania Moscow chuanin helai Kherson hi March atanga November sa ni le somni pani chung khan na takin an beya Kherson hi Russia rambial pakhatani thute Russia parliament akhan pass ani to nge a amai ro chu Kherson pumpui latur ero hi chuan Moscow hian a be fe ero langai dona thunun chin chu nei ma sela helai Kherson a tamjok hi chu Ukraine hian an la thunun mek ani helai Kherson a hian in do ma kha chuan in mi noi ni singriat borvel an oma tuna chuan mi hring cheng pon tlem viau to mai in do na wangin hundanga in chon chuak hlom ani Kherson a hian sani somni panni kum top lam khan Russia sipai an lut huk maya amairo chu Ukraine counter offensive an nei wang khan sani somni panni kum top vek khan Russia sipai thanem tak chuan chuak le ani kha Russian authority in an soidanin July thachunga Ukraine in Russia ram chunga be pui thlak na hian July thachung ringot hian mi somsari pakwa Russia hian an thi ni in han puang ve bokani UN in an chin chi adanin July thachung ringot hian Russia beina wangin Ukraine mi zali somthum pasari thi angin an soithung hetila hian darkar somni palikal tachung khan Russia beina wangin Ukraine simchak lam khopui Zaporizhia chon mi pakhata thi boka Russia drone hian helai regional capital hian beya residential building le non residential building te an kapal viau ni soyani hetila hian Russian force te hian cargo vessels Black Sea Ukrainian port Odessa nayami chu rophurlong an beitel bok ni soini in heta hian thi le hliam an thu report om lo thunga Russian air defense chuanin darkar somni palikal ta chungin Ukraine drone zali somnga pathum man ka thlak thuan puang Ukraine hian drone mangin Russia hian be deu berta a hi kan soi thinang khan a mang tu te drone mang tu te tan thi na turom lova
a chebera lo bera drone chu mel maten an lo ka thlak khan drone chu mel maten an lo ka thlak khan ni deuh ber maya chu wangin tun lai modan wara chuan drone atangkai ta viau mai ani drone thanem tak Russia be nan Ukraine chuan an kap chuak le a darkar somni palikal ta chung hian Russia hian Ukraine drone zali somnga pathum an ka thlak thuan puang ani Russia Defense Ministry in an soidanin an sipai te chuan Vodiansky Ukraine Donetsk region a khopakhat Vodiansky an lak tharle tak thuan puang bokani hei ground lama hian a kha tokin in beina hi chuak reng thowa ral thuam mangin borok ral thuam mangin hanin chang ton bok ma sela ground lama nena chang tak tak tur chuan ground lama raman la kangai ti thin ka chu in do na ina ken tel le ani phung ani hrim hrima ral thuam lian mangin le fighter jet mang de pan hanin beiton ma sela nena puan zar tak tak tu te chu leilam si paite an ni angai ve bokani chu wangin ground lama in beina hi lakal zel thawa amai ro chu ground lama hi chuan Russia si paiten mason na chaktekin an lakal pui ni na langa tun kar ni thum kal ta khan levo in thleng hian Russia si paite hian mi hring chen na khuwa enga mozat an la thar hei tun haya po hian Vodiansky chu Donetsk region ami chu an la le a heti lai hian in dona in beiton na thlen lai mekin mitang in thleng na prisoner of war zale pathum zet in thleng na an nei nia soi ani Russia Defense Ministry nan puan danin Ukraine sipayan man le Russia sipai Ukraine nan man te prisoner of war anti chung hawa te chu zale pathum zet an in thleng nia soi ani heti lai hian Reuters in an puan danin Russia ballistic missile beina awangin alobera Kyiv-Ah mi pathum an thi ni in an mayor Vitali Klitschko chuan a soi hei hi nizan o tukin zing lama ni zoke tukin zing lama thil thleng kha nia Russia ballistic missile engemozat Kyiv-Ah hian a thlok lu ta heta hian mi pathum alobera an thi ami som ni chuang an hliam ni in Kyiv mayor Vitali Klitschko chuan telegram a puanga building engemozat Russia ballistic missile puak wang hian a chia Ukraine capital Kyiv chu power nei lovin eng nei lovin hun engemaw chen anom pha bokani Russia ballistic missile hian building chhong kwa asang a targeta chhong engemaw za thi a chia nia soyania a chhunga hian mitam tak antang nia soyani he thu kan bo seila mek hian helai building chhunga hian mi thanem takan latang nia soyani boka tin Russia hian warehouse le children's hospital a target bok ni in Kyiv mayor Vitali Klitschko chuan a soibok Reuters in an fin fiadan chuan Kyiv-Ah hian puak ring tak tak hriat ani thu a puang boka Ukrainian capital Kyiv le a che vela chuan bompuak hriat tur a om nual nia soyania tun hnai thlai nga maza chung hian Russia Ukraine in kar in beiton na lian tak a chuak meka hei an energy mun ma in beiton na te warehouse in beit sakton na te chutiang a phuba in lak sakton na hi thleng meka kan thriat thin nang le kan pon tak fowang khan Russia e-commerce company lian tak mai Wellberry so warehouse page chu Ukraine hian somni don an kap cheto nia soyania Ukraine po hian in Russia po hian Ukraine a warehouse engemozat Moscow be na chang le din a kap cheve to bok heti lai hian Putin chuan Russia President Vladimir Putin chuan Ukraine na Moscow Russia a warehouse Wellberry so warehouse a be na sato wangin heng company khai chhona tur warehouse siam thatna tur apuanga Russia sarkar chuan heng warehouse siam thatle na tur hian a puidon ani ati President Vladimir Putin chuan order ti chuakin Russian government chuanin commercial warehouse Wellberry so mun ma Ukraine na ka chiat na said.A mawangin chumi siam thatle na tur chuan sarkar chuan company a puidon ni na soi ani o heti lai hian Houthi is planning to seize vital Bab el-Mandeb Strait Yemen government warranty in Yemen sarkar chuan thu chua siama Houthi te hian tuipui kongpui mo tak mai Bab el-Mandeb Strait la turin anin buat sei ruam hmanna an siam ni in thu chuan siamani Houthi te tun hayan chena savio maya Saudi Arabian en buina lian takan naya Saudi na an pui Yemen sarkar sipaite Houthi te chuan an bei chun zom boka mun ma tam takan kap cheto chuti lain Saudi lam hian Yemen hun ma Yemen Houthi hun man kap cheboka Saudi borogan dai deu hreta Yemena Saudi nan thlop Yemen sarkar sipai te le Houthi in kara borok dangan om chun zom le nga la hin beiton na te
chu tiang chuan tuna hian Yemeni minister chuanin Houthi te hianin Bab el-Mandeb Strait lak an tum chumi tan chuan ruah hmanna an siam anin buat sei ni na soi ani Bab el-Mandeb Strait hi sumdong longkal tlang na hmun pakhat ani boka tuipui sen te heta Gulf of Aden te Hormuz Strait dan cha ani wangin helai hmuna hian long tam tak an kal tlang meka Houthi hi Iran tho pui Iran nena in zom helpol an nia Iran du angaral dawa mala thin an ni tuna hian hetianga ruam manan siam ani tak tak chuanin tuipui kong khovel sumdong longkal tlang na kong pui chu a buai hle don ti na nia engang takin nge hei hian ngong anei don ti te kan langai chang chho ze langa Houthi te na tuipui kong longkal te an ti buai fo thina wang khan kumlinga kalta tang khan Saudi le tho pui te chuan Houthi mun ma khan lo be fo to US te UK te France te pon Houthi kan lo bom nual to ni kha ole seidon chuan pon don chuan pon tur tam tak om sei tur tam tak om khati china khan kan du tok le phot mayanga sei le tuk chuan ani nompal ve thaya khovel thil thleng thar thu thar rambel boina international news politics le kai noi te he channel a hian kan ti chuak thina thu thar ber he channel a hian in longai changin longai venzel don nia du tok le photila kan video te kan thu thar puan te tha kan ti chuan min like in min lo hype sak vek don